Oh, repair, TV, radyo, electric pan, ceiling fan, relo, payong, refrigerator, rep, repair. Oh, mo repair kong electric pan, TV, elevator, generator, calculator, electric pan, sapatos. Oh, repair. Sino mo yung mga radyo, TV, relo, electric pan, repair, TV, repair. Oh, repair. Oy. Sa'yo pa repair? Radyo. Di na mo tingog. Ay, di ko mo repair o guba. Oh, di ko mo repair o guba. Oh, repair. TV, radyo. Repair, TV. Sapatos, payong, electric pan, ceiling fan, elevator, generator, calculator. Oh, repair. Boss, ano sa rin nga purok? Ah, purok mahanubi. Ha? Purok mahanubigon. Ah. Repair boss, TV, kuan. Sa'yo ba repair mo? Relo? Ano man? Ay, di na mo tuyok. Ay, di ko mo repair o kuan, boss. Guba. Mga ayo nga kung anong gina-repair. Ah, sige. Okay, boss. Repair pa dre, ma-repair ta, sapatos, payong, electric fan, TV, radyo, repair. Boss, nakay TV dia, good pa na. Ako kana akong repairon, nga na akong repairon. Goods pa. Sige, haman David. Ada dia. Ay, bugat ta TV ha, boss no. TV boss, oy. Boss ha. Pero na to ni boss, okay ba? Goods mo ka ni. Pagitaon sa nako to kung pang-repair boss. Boss, paliog dog tan-aw dia boss. Andar boss, andar. Walay karat, tin-aw jud kayo. Pila pa din ka tuig? Aw pay tuig, duha pa ka bulan ha. Sakto ni repair ni ngani. Di pa daw diha. Okay na? Walay kuan. Kana. Reaksyon nagkarat. Oh, kana boss. Oh, reaksyon nagkarat no. Kana boss. Nadya po'y tao. Na-blurred. Sige. Kana boss. Napay tao. Wala na, palong na. Okay na boss. Okay na, repair na.